Mai ku kwaina tamid on channel karu laudari, asai July dari group kum singne na jay na charuk, the Gunview Mail, the Menglong local newspaper, King in Sam the Call. The Menglong July dari chakyu, Manipur tong civil society organizations ru na paday rui, Center ko census kum singne na jay na chanay exercise hay tat kay loy makaw, National Register of Citizens hay update sulaw kang zangway kante. Mi hay Manipur ko man say sing ka ding thai mak na gai ku ba mai khani kan di bai thang re alat mi thia khau gulung ba mai illegal immigration nai gai mi jang ru ye tu na sa ka ne CSO ru na padai the represents na delegation rui July 3 pungu le Chennai ka khau New Delhi kudna Register General and Census Commissioner of India M Kumar Narayan Khani Union Home Ministry senior officials da aruna demand su kante phuam nun tai statement dipat kan me khau center da Manipur dong NRC update surai na census kum singne na treat na Chennai process that kai income khang demand su kane Manipur dong phuam Nun tay rui final census kum singnay na treat na Chennai population figures tay NRC exercise loy maksan in thaklaw kang demand su kani parliamentary le assembly constituency strong delimitation high NRC update su maksan tat kay law makhangni demand su kane Manipur khaw hai cross border migration hai Myanmar thang rui gonggai kan me khaw Manipur's Demographic profile khau kalai me nai the kum nami lam kho demographic changes nai me lam kho high level committee tat kai lau khang khani Union Home Ministry roi mi dong issue kho priority lau na tan sulau khang demand su kani inbu na Manipur Legislative Assembly resolution pass suna state government center kho NRC implement su khang zangwai kan me tai zau kai lau khan demand su kane Manipur dong phuam nun tai reaching district nun khau man sai singai kuba mai hai delimitation gong mai gan khau pai na kabiu puni the tu na lung gai me tai indau kani Manipur khawlat lu nai na ba me hai kapang thang re gong lung mai khani narco terrorist nun re tipat bam chongi tu na sa kane tiki kuki jo organization nun re sunatu Manipur la lu hai political khani constitutional issues rede migration issues re rame tuna sawkwang kanchonge Tumanglong July 3 chikyu Deputy Commissioner Tumanglong Office Kareti Thai kan mai thailai na NFSA bang khau beneficiaries nun hai PDS centered by khau lobam mai nai the mi tai ration card holders nun kaniu la taw ni mai nap sam la taw mak na bam the ku mai zangroi mi hai su in chum dat kang special rectification drive hai district supply officer CAF and PD Tamanglong khau July 3 ru na pung khau roi July 3 tam ru na khat kum singne na chi na churuk ngan tat kai pani tu na ti thai kan the ration card holders ko re prescribed format khau kaniu tong information tai rectification period lung khau ti gong khang notice tipat kan the valid ration cards holders nun kanyu tong FPS center khau kanyu zan mak mai goi te rui revision khang ka ge nai mai details tai ti gwang khang ni ti thai kan the press release pau gai gung din pan mai IRS retired ringu na kathum Tamanglong Assembly constituency ta July direct chekyu Thursday nungrui BJP ko active member akatsuna honorable MP Rajya Sabha kani state president A. Sarda Devi Lau Kante, Mi reception Mungkautai BJP head office in Falcao Lang Palaukani, Mi Mungkautai Honorable Chairman HAC MLA Pau Dingang Nung Gang Mai, Senior BJP office bearer, ST Morcha President Pau Lanzai Gai Kap Mai, District President Pau Daniel Malang Mai, Tamanglong Mandal President Du Slomi Riam Mai, ex-MLA Pau Jangam Lung Pan Mai, ex-BJP candidate Pau Huri Kolmai, ex-MDC Pau Pokilung Gang Mai, party workers, constituency to senior leaders kani supporters square kadamla in Samlaw Kanthe. Honorable Chief Minister Sri Y. Khemchan Singh Rini CM Secretariat Khau Kamungbai na kata BJP party Khau Riulaw May Tanta Laudat Kani, Pau Gai Guangdin Pan Mai Hai, Principal Director General Central Board of Indirect Tax and Custom, Government of India Secretary level post Punglaw na retired Supuitwangi kamay high development finance scouting kumru inbu experience na ilaw kani Manipur tong Railiang may state tong Central GST Commissioner sunani Punglaw kani Northeast India kani All India jurisdiction na may post kway ni Punglaw kani Ziliang rong inpuy may jad kaw kamay high Railiang may IRS Custom and Central Excise Officer te Kamay hai Master of Public Affairs degree in USC Kore La Maye in Taosuna Northeast Federation of International Trade to
advisors to nani ba mi kamai kan di mai simroi saniye to na National Party khau joint supui tonge dated July 3 chikil kum singne na chi na charuk by pau Daniel Malang mai BJP President Tamenglong District Lu Slomi Riam mai BJP Mandal President Tamenglong Infal July 3 chikil naga civilians charuk ta mai lun thai mak mai nu mai nun rui khwangi tu na lum si mai rui nim ta la na suloi laukan mai lam khau inchup mai la zan sulau khang counter insurgency operations hai state tong kabam azu khau Manipur government rui tat kai bam the tu na Chief Minister Yomnam Khemchan Singh ri sa kan the Home Minister Govindas Konthauzam rini Ukhrul district khau Assam rifle ta ambush na personal ganai da suloi kan me khau ka khoi nai me nun ta nim khang security agencies nun roi tan ran na tat kai bam thi tu na sa kan ni nam dilong Infal West district ha protest tat kai bam mai nun ta Chief Minister Khemchan roi ariu kan me khau naga civilians choruk ta suloi me khau lum si mai num mai gan pungu ta nim khang security agencies roi tan ran na tat good bam thi tu na sa kan ni military ru na ka thup nung lailon vefa village kangpupi district roi ka khoi mak mai naga mai gan charuk ta nim ta lana suloi kan mai khau inchup mai la zan sulau khang naga mai phom nun ri demand suna gwang kan chongi kumna United Naga Council resigna naga mai phom nun ri indefinite economic blockade in tawngan na tat kai bam chongi Operation Tatkai Bam Mikau High Central Reserve Police Force Elite Commando Battalion for Resolute Action Re in Khalo Kang Center Renew Laute to na CRPF Director General GP Singh Re Sakani Cobra High Specialized Jungle Warfare Unit to nani Thaina Bam Chonge Infal July 3 chikyu ka khoi mak mai leng mai naga pastors kanai ka za na gan charuk da nim ta na suloi lokan mai tai July 3 chikyu Thursday ka zang ringu na chanai tang the kumbam sini government re inchu mai la zan sulong ham na ba mai ti hai nu ni mak mai indau na leng mai naga council Manipur re judicial probe salo khang demand su kan the military ru na ka thum kum singne ne chi na churuk nung re nim ta na suloi kan mai asai nga na ka khoi nai mai kan khatna ta sini nim mak na ba mai ti hai LNC Emre tan na nu ni mak mai indau kani kumna government re inchup mai la zan su lau khang lung lau mak na ba mai hai re naga mai goi khani kai khut mai nun roi rule of law khaw lum mai aman gongbam thi tu na sa kane naga mai ta su loi khaw ka zau mai nun roi ram sumak kumna tat ka lu ba me kumna kai khut mai nun rui thu inchup mai la zan khang ta agun na khon bam the tu na sa kane inchup mai la zan su lau khang tan suna thu tan pa jat mak na chu zak mai gong ni mai la rana sa tat ba mi tu na Chief Minister da leng mai phom repian mak mai indau kane LNCM tong statement khautai inchup mai la zan su lau mak na chu zak mai nai ngam mage tu na sa kane LNCM thilai na security forces nun rui mansai su loi mai khau ka khoi nai mi nun ta nim khang sumai phan khang chu zak na democratic protest tat kai ba mai nun ta su ka tu khanga su tat bam the mi haiman sai goi jong lum mai khan democratic rights ta thau sumak mai tan de tu na sa kane LNCM releng mai naga gan charuk ta suloi kan mai khau ka zau mai nun ta ka tup mi lung khau nim lana la jan sulau khang demand su kan the inbu na leng mai phom te rui charuk naga civilians ta suloi kan mai lam khau independent judicial inquiry tat kai lau khang ni demand su kan the khani chu sak na protest tat kai ba mai nun jong democratic rights ta ngak lau mai suna security force nun rui su ka tu lau dat ma khang appeal sukane government riman sai nun jong panti ngak lau khang fundamental duty tan pathai mak na ba mai state government hai step down su tho man sai goi re kan yu ra na kan yu tuang tuan khang tan kan di tho tu na sa kane LNCM jong statement khau te lazan su lau nian mai hai lazan su lau zi mai ta ni tu na sana democratic means khare inchu mai lazan su lau wo tu na appeal sukane Infal July 3 chekyu Kangpupi district on Kuki Chu community to represent so my community on tribal unity rui Governor Ajay Kumar Varla khang memorandum tikan me khau national highway kanai khau bu khat hian na economic blockade lau guangkan mai hai ti la lau dat khang zang hoi kan the COTU to memorandum khau tai national highway kanai khau thing mai nai ba me hai landat na Kangpupi district khang essential commodities hai supplies lau dat khang zang hoi kan ne Governor khang tikan mai memorandum copy tai Chief Minister Yomnam Khemchan Singh khang ni tikane COTU to memorandum khau tai blockade hai rui Kangpupi district khau tu zang mai puat pu khani bai mai essential goods
ปังไฮอินฟัลคันิดิมาปูร์ทางรวยพงกุดัดงามมาเคตุนาฮีกันเนมีไฮริกังปุปีดิสทริกเขาลุงบ้าไม่นุนขังไปนะลุงกุ้งไม่ตีลาวบัมเทตุนาสากันเนบล็อกเก็ตไฮนากากรุ๊ปสตรีนากาคอมมูนิตี้ตรงมันไซจรุกตาสลวยกันไม่เขานุนนี่มักไม่อินดาวนะคันนี้มีตัวเคสเขาไตอินชุบไม่ละจันสุลาวขังดิมานสนะตัดไก่บัมจวงเงตะแมงล้องติ้งนายลวนด้วยหลวงบูตริกรูกุมสิงเนนจรินจรุกเล่าชวนกาลานติ้งซินติ้งไรนายเยสิงบังติ้งริวปนีด้วยหลวงบูตริกรูนักขัดกุมสิงเนนจรินจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเยกาลานติ้งซินหมวกนายเยสิงบังติ้งไรนายเยไม่คือควยนะกิงสุยในกิงเรามีขังตาทวนกูไม่อินดาววิอาศัยกันทูจอมให้เขาเริงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรุยกิงอินซับดลโคชวนกูเท